Diama, reka ngusubize cyane kandi nizere ko umeze neza. Uyu munsi rero ngiye kuganiriza ku makuru mashyashya kandi aryoshye. Ndabizi ko aya makuru wari uyakeneye byatari. Bamwita Alessandro Bastoni, ikipe ya Barcelona, ikipe ya Inter Milan bikomeje kugenda bishyuha. Situation imaze igihe kandi Barcelona ikeneye uyu mudefenseur, ikeneye no mudefenseur wa hariya kuri uriya mwanya. Ese biraza kugenda gute? Ese Barcelona iraza kwemera kuba yabikora? Ese Inter Milan iribuze kwemera kuba yamurekura? Ese biri guterwa n'iki ko ibintu bishobora kuba bitahapeninga cyangwa bya happeninga? Ni ikintu uribuze kugenda umenya. Marcus Rashford mu ikipe ya Barcelona nawe hari inkuru zirimo zamuvugamo kugumamo no kugenda mu ikipe ya Real Madrid. Jose Mourinho ndakubwira uburyo yinjiyemo, ibyo yasinye. Ikindi birete bishamikiraho n'inkuru ya Rodri Cascante. Ese Rodri Cascante Real Madrid iribuze gukomeza gushaka umusinyisha nyuma yuko Jose Mourinho yinjiramo? N'ibindi bijyanye n'iyo nkuru ya Rodri Cascante imaze igihe iri gutrendinga. Ikindi azakubwira kuri John Stones ndetse no bita Bernardo Silva mu gusohoka kwabo, naye makipe atangiye kugenda bavugaho. Ikindi cyane ndagusaba ko niba ukunda ibyo dukora, ukeneye kumenya amakuru mashya, ukeneye kumenya amakuru agezweho, ukeneye kumenya amakuru yizewe kandi yimamo, nyarukira hano kuri The Gospel Terrible, ukora subscribe, usharinge, ulikinge. Ikindi uduhe igitekerezo cyo ubona twakongeramo, twagabanyamo n'icyo twakora kugira ngo ukomeze kugenda uryoherwa. Reka rero ntatinze cyane kubera ko izi nkuru ni ndende byatari kandi ziraryoshye byatari. Reka nanzike emere mu ikipe ya Barcelona. Ni Barcelona imaze igihe gushaka umudefenseur ukinisha kamoso. No mudefenseur Alessandro Bastoni, umutaliyani mwiza cyane w'imyaka 26 ishyira 27. Nubango uyu mutaliyani Barcelona imaze iminsi iri kuganira n'ikipe ya Inter Milan. Kuva kwa Fabrizio Romano rero amakuru aduhaye akomeye cyane nuko biri buze kuba biba bibi cyane, kubera ko Barcelona ngo yamaze gutangaza ko itari buze kuba ikomeza kujya muri deal, kubera ko ibiganiro biri inyuma ngo bikomeje kugenda bigorana. Kubera iki? Barcelona ntabwo yiteguye gutanga amafaranga arenze miliyoni 40 kuzamura. Nuvuga ngo ndavuga muri za miliyoni 70-80. Inter Milan nayo ntabwo yiteguye gufata amafaranga kuri Bastoni ari munsi ya miliyoni 70 kuzamura. Nukuvuga ngo rero Barcelona kubera bijyanye na situation yayo y'ubukungu ifite muri iyi minsi, byatangiye gutuma itangiye kugenda itekereza ko Alessandro Bastoni bishobora kuba bitari buze gukunda iyi deal. Fabrizio Romano nkuko yatubwiye ko iyi deal ishobora no kuza kuba yanga cyane, kubera ko Alessandro Bastoni Barcelona bitangiye kugaragara ko ari kuyihenda. Kubera iki? Miliyoni 45 kumanura nizo Barcelona yifuza kuba yamanukamo igatanga, ariko noneho Inter Milan yo iri gutekereza ko Alessandro Bastoni arahenze kuri icyo giciro, ntago ariyo mafaranga bifuza kuba baza kuba bafatana ko. No kuvuga ngo rero Barcelona yatangiye kugenda icika intege ngo nibiganira inyuma behind the scene barimo baraganira ngo byabaye ingorabahizi. Kubera iki? Bastoni Inter yifuza miliyoni 70 kuzamura, ikipe ya Barcelona ikifuza kujya munsi ya 50. Ibiganiro rero ngo byatangiye kugenda bigorana ku buryo kugeza kuri saha uwitwa Fabrizio Romano amaze kutubwira ko ibi ngibi bishobora kuza kuba bibi cyane, ku buryo Barcelona ishobora kuza gusohoka muri iyi deal. Umudefenseur yikeneye cyane kandi yaribonye mubo yashakaga cyangwa yizeye ko byahita bikunda ikaba yabasha kuba yasohokamo muri iyi deal, ibikahita byanga. Ubwo rero Barcelona nkuko mbivana kwa Fabrizio Romano arimo aravuga ko iyi deal ishobora kuba iri buze kuba iyanga mu muryango w'ikipe ya Barcelona. No gutegereza tukareba gusa amahirwe menshi ya 90% uwo bita Fabrizio Romano yamaze kuba yemeza ko uwo bita Alessandro Bastoni kuva mu ikipe ya Inter Milan bishobora kuba bitari buze gukunda. Ese Barcelona koko birasaba iki kugira ngo ize kuzamuka mu giciro kugira ngo ibone ya mu defense? Bigaragara ko muri iyi minsi uwo bita Hansi Flick afite ikibazo cya defense ye, kubera ko Kubasi arasa nk'ari kwasosiyaho abantu benshi cyane. Birimo biragora ikipe ya Barcelona gukiringa amagame cyane, bisaba ko ari guru mu defense ya experience kandi ukina kuri ruhande ndetse akaba akinisha akaguru kimoso. Bastoni rero nabonaga ari option nziza, cyangwa se n'abandi benshi babireba yari option nziza ku ikipe ya Barcelona mu rwego rwe rw'imikuriye, mu rwego rwe rwa mentality, experience amaze kujya. Ikindi no kuba Barcelona yari ikeneye mu defense rero kuva kwa Fabrizio Romano ariko tubwira ko iyi deal bifite amahirwe menshi cyane yo kuba itari buze gukunda, kubera ko ikipe ya Inter Milan amafaranga ishaka nayo Barcelona iri kuzamukiramo ntago irimo birakunda mu biganiro biri inyuma mu gikari. Tukiraho mu ikipe ya Barcelona wabita Marcus Rashford, muri buka amagambo yatangaje ko yifuza kuva mu ikipe ya Barcelona muri Publix, n'inyuma ngo abagenti be icyo baganiriza babwira ko yifuza kuva mu ikipe ya Barcelona. No kuvuga ngo ibiganiro birakomeje cyane hagati ya Manchester United ndetse na Barcelona. Abashinzwe gukurikirana iyi transfer barimo baravuga ko Manchester irimo irabwira Barcelona ati turashaka amafaranga miliyoni 30 yuzuye, nta kindi kintu twifuza. Barcelona ikavuga ngo turashaka uburyo bwatuma bitworohera kwishyura amafaranga cyangwa se
tukabona uyu mukinnyi ku mafaranga yo munsi ya miliyoni 30. Rashford rero nawe ari gupushinga avuga ati ndifuza, ndabishaka, ndanezerewe, ndashaka kuguma mu ikipe ya Barcelona kugeza kuri izi saha. No kuvuga ngo rero kuntu deal imeze gutya, mu gihe cyose Barcelona itari buze kubona ubwo buryo buyoroheza kuba yakishyura ari amafaranga mu buryo buyoroheye, cyangwa se ngo amafaranga agabanuka ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United ikaba itari buze kuba yemera ko yamanura ibiciro cyangwa se ngo ivuganire mu buryo bworohereza ikipe ya Barcelona kubona uriya mukinnyi, biri buze gutuma Rashford atari buze kuguma mu ikipe ya Barcelona. Gusa Rashford nawe ngo ari gukora igishoboka cyose aganira ku mpande zombi kugira ngo arebe ko yaguma mu ikipe ya Barcelona. Ese biri buze kuba bikunda? Umutoza Hansi Flick mu magambo yatangaje ko Rashford yagize sezo nziza, sezo yakadasa, yifuza kugumana Rashford kandi abona ko Rashford yazaho umukinnyi mwiza muri groupe wakomeza no kugenda abafasha, kandi abona ko ari na discipline, ntaga muzonga ntabwo mubangamira mu bijyanye no gupushinga avuga ngo ntago nkina, ntago ngira gute. N'umukinnyi witeguye kubona umwanya afite kandi ari guhabwa muri ya kipe ya Barcelona. So hasigaye rero ubwumvikane hagati y'ikipe ya Barcelona n'ikipe ya Manchester kureba ko ese Deco ari buze kubasha kuba yagerageza kwinginga Manchester kugira ngo barebe ko bagumana uyu mukinnyi. Ese Rashford biri buze kuba bimuhira kuguma mu ikipe yifuza kuba yakomeza gukinira. Ni ibintu bikomeje kuzamuka mu ikipe ya Barcelona. Urumva ko muri Barcelona biragoye cyane, birakomeye cyane. Nkusaba ukomeza gukora subscribe niba ukomeje gukunda ibyo dukora no gusharinga kino kiganiro. Ikindi like nguduhe n'igitekerezo cy'ikibona atwakongeramo. Dukomeza cyane umuryango w'ikipe ya Real de Madrid. Nagiye mubwire ngo muri komeye cyane muri Real Madrid nuko Jose Mourinho ntibikiri ibanga, nta nubwo bikiri kuvugwa nk'inkuru zo mu matamatama. Jose Mourinho yamaze gusinya imyaka 2 mu ikipe ya Real de Madrid, hariho n'umwaka umwe w'inyongera option deal cyangwa lease clause y'umwaka. No kuvuga ngo ni imyaka 2 kuva mu 2026 kugeza 2028 n'umwaka w'inyongera. Uyu mwaka ngo uzemezwa na Jose Mourinho ndetse na Real Madrid, abayobozi bayo bashinzwe transfer, mu gihe cyose bazaba bari kubona bino bintu biri bigenda neza. Ikindi ngo biyemeje no kwishyura miliyoni 3 ziri muri release clause ikipe ya Benfica mu gihe cyose Jose Mourinho yerekeje mu ikipe ya Real Madrid. Iyo ni kontra ya Jose Mourinho agiye guhabwa, bino guteganywa ko azinjiramo nyuma y'umukino wa nyuma Real Madrid izakina. Nyuma y'uwo mukino agomba kwita afata rutema ikirere akataza gutangira akazi mu ikipe ya Real de Madrid. Real Madrid yamusabye ko agomba gukemura ikibazo cya dressing room, icyo ni icya mbere, kuyigarura muri UEFA Champions League kimwe cya kabiri umwaka utaha, icyo ni icya kabiri. Ntabwo bamusabye igikombe. Icya gatatu bamusabye igikomeye cyane no kwambura La Liga Santander ikipe ya Barcelona mu mwaka utaha akayitwara. Ibyo ngo nibyo bizereka Real Madrid ndetse na Florentino Perez ko Jose Mourinho ibyo bamutumye cyangwa ibyo bamuhamagariye arimo arabikora neza. Rero nyiraho mu ikipe ya Real Madrid hari inkuru ishamikiye. Rodri Cascante bimaze iminsi byemezwa ko uyo na Real Madrid mu biganiro biri variable, by'amagambo nye byo kuganira, bari kuganira neza kandi Rodri Cascante abyifuza. Real Madrid nawe iri kubishaka ko byagusinyisha uyu mukinnyi, ariko kuva Jose Mourinho yinjiyemo ntabwo haramenyekana ikintu Jose Mourinho ari gutekereza kuri transfer ya Rodri Cascante. Ariko nanone hari kirimo kiravugwa, ntabwo ari transfer yo kuvuga ngo Rodri Cascante wenda yatwaye Ballon d'Or n'ibiki. Bagomba kumubona ku giciro kitahanitse cyane, kandi nanone bakamubona kuko banamukeneye kuri uriya mwanya, kubera ko na mbere yuko Jose Mourinho azamo hariya, na mbere yuko Rodri Cascante bigerwaho, Real Madrid yifuzaga nimero 6 cyane. No kuvuga ngo rero Rodri Cascante birimo biravugwa yuko ikipe ya Manchester City nayo iri gupushinga ishaka kumuha amasezerano mashyashya. Binamaze iminsi bikuvuga ko nabyo bishobora guhapeninga. Gusa uyo bita Rodri Cascante nawe ku giti cye yari yitangarije ko Real Madrid nta muntu yahamagara ngo abure kwitaba, kandi yifuza no gukina muri Espagne, kandi cyane gukina mu ikipe ya Real Madrid biba ari inzozi za buri wese. Uyu Rodri Cascante bigaragara ko no kujya mu ikipe ya Real Madrid asa nkaho yari yabyemeye, ahubwo Real Madrid niyo itegereje gutekereza niba ikuntu iri bugende muri iyi deal, niba iri bushyiremo imbaraga, niba Jose Mourinho ari buze nawe kumva ko Rodri Cascante ari we mukinnyi yakenera mu bakinnyi bakeneye bo gukina iriya myanya, kugira ngo noneho Real Madrid ikomeze gupushinga, cyangwa Manchester City iri buze kubanira ikipe ya Real Madrid ikamuhereza amasezerano yakatabaho cyangwa yakadasa, kugira ngo abashe kuguma muri uriya muryango, kugira ngo noneho nyuma yaho Rodri Cascante umwanzuro we niba ari bugume mu ikipe ya Manchester City agasinya amasezerano mashyashya, niba ari bujye mu ikipe ya Real Madrid Jose Mourinho ari bubashe kumva ko yaba ari we mukinnyi akeneye, bitajyanye no guhendwa, bitajyanywe n'igiciro kiri hejuru, ariko bijyanywe Jose Mourinho
abona Rodri Cascante ari umukinnyi wakina kuri uriya mwanya nk'uko abyifuza bigatanga umusaruro. Ese Real Madrid ni priorite pe, ariko se birahura na Jose Mourinho? Ese Manchester City hari ikintu yakora gikomeye cyane ku buryo yagumana uyu mukinnyi? Nkwibutsa ko uyu Rodri Cascante mu ikipe ya Manchester City agifitemo amasezerano mu mwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 30 aribwo aya masezerano ye mu ikipe ya Manchester City azaba arangira. Ese Rodri Cascante ugifite amasezerano y'umwaka mu ikipe ya Manchester City nawo wanyuma 2027 ubwo ni sezo y'umwaka utahirangira na Real Madrid iri kumwifuza na City iri gufuza kumusinyisha andi masezerano mashyashya, biri buze kurangira gute? Iki ni icyemezo kiri buze kuva hagati ya Real Madrid kuri buze kwitwara muri iyi deal, Manchester City nibiri buze gupushinga kumusinyisha, Jose Mourinho niba ari umukinnyi abona muri projet ye yaza kuba yamufasha cyangwa gishaka babakinnyi b'amasuka atari ba Rodri Cascante. Kubijyanye n'igitekerezo cy'umufana w'ikipe ya Real Madrid aho ngaho muri comment uri kubona Rodri Cascante ari igisubizo cyiza cyane nimero 6 mu ikipe ya Real de Madrid. Uwo ni Rodri Cascante muri rusange. Gusa mu ikipe ya Manchester City inkuru zindi ebyiri zirimo ziravugwamo John Stones no umukinnyi ugomba gusohoka mu ikipe ya muri iyi mpera ya season ndetse na Bernardo Silva. John Stones ari amakuru ari gutangazwa ko amakipe menshi akomeje kumwifuza. Ikipe ya Bayern Munich iramwifuza cyane kubera ko yifuza gusinyisha umudefanseri hamwe n'amakipe yo mu Butaliyani ngo yatangiye kugenda kumanga yifuza umudefanseri John Stones. No umudefanseri mwiza ariko umudefanseri ukomeje kugenda yegera hejuru mu myaka, gusa utabura seze 3 yatanga muri Real Madrid aya ngaya nka Bundesliga, Serie A ndetse na Ligue 1 mu Bufaransa ndetse na La Liga yatangamo ibisubizo nk'umudefanseri nka John Stones. No kuvuga ngo rero ngo amakipe menshi akomeje kugenda yifuza kuba yamusinyisha nyuma yuko atangaje ko mu mpera za sezo agomba gutandukana n'ikipe ya Manchester City. Bernardo Silva we yamaze gutangaza ko ikipe ya Benfica nubwo yamutangirije urugendo rwe rw'umupira w'amaguru ariko abona atari wo mwanya mwiza we wo kuba yahita ayijyamo. Ikipe ya Barcelona nayo ikomeje kuinsista ireba ko Bernardo Silva yabasha kuba imubona. Nyuma yuko uwo bita Pep Guardiola amaze gutangaza ko agiye gusohoka, hari abakinnyi benshi mu ikipe ya Manchester City bari kugenda basohokamo batangiranye nawe ikiragano cyangwa se bagihereye hafi ikiragano. Abo bose murabibuka ko bose bagiye basohokamo, bagiye bashiramo ba Kevin De Bruyne, ba Aguero, abakinnyi benshi cyane ba Gundogan, benshi batandukanye. Ari ubugeza kuri saha harimo n'abandi bari kwifuza kuba bakurya Pep Guardiola baramaze no gutangaza ko bagomba gusohoka. John Stones rero ni umwe mu bakinnyi bagomba kwitegwa ko nawe ashobora kujya mu Budage, mu Butaliyani ndetse n'andi mashampiyona akomeza. Ikindi kandi Bernardo Silva nawe nundi mukinnyi wo kwitegwa aho agomba kwerekeza nyuma y'igikombe cy'isi, kuko niko yatangaje ko nyuma y'igikombe cy'isi azabatangaza aho agomba kwerekeza. Aya ni amakuru meza kandi agezweho hamwe n'andi mu biganiro bikurikiraho. Ndagusaba ko wakora subscribe kugira ngo ikiganiro cya The Sport Hub kizagisohoka uzajye ukibona bwa mbere. Duhe igitekerezo muri comment utubwire uko ubyumvise cyangwa icyo twakongera muri icyo twagabanyamo. Ikindi kandi ndagusaba ko wajya sharinga bino biganiro bikagera kure, ndagusaba ku likinga. Ikindi nyarukira ku zindi mbuga zacu ni The Sport Show kuri Instagram na TikTok, naho ukore follow kugira ngo amakuru ya Malaise mato azagenda akugeraho nyambere. Ikindi ndagushimira cyane kuko ukomeje kubana natwe. Imana ikomeze kubana nawe. Ciao, bye bye, hasta la vista.